What's up guys? Halo, Kak Mona. Hai, TikTokers. Oke guys, kita sudah sampai di Pulau Angso Duo di Pariaman guys. Di sini adem banget. Untuk ke Pulau Angso Duo ini tidak membutuhkan banyak biaya juga guys. Ayo yang mau liburan ke sini. Mawar, Melati, Helon. What the fuck? Nggak apa ya Pak? Hah? Nggak apa ya Pak? Perlu ditemanin? Iyalah Pak, Hah? temanin lah Pak. Ya guys, kita sudah di kapal guys. Kita mau pergi. Dadah, kita pergi dulu guys. Wow. Ini anak apa yang nemanin biar lah apa yang nemanin. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling, and nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you. Hey guys, tulisan Angso Duo-nya semakin terlihat dekat ya. Ini kita masih di dalam kapal. Kita hari ini mau ke Pulau Angso Duo guys. Name love, ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and Hai, what's up guys? Halo, Kak Mona. Hai, TikTokers. Oke guys, kita sudah sampai di Pulau Angso Duo di Pariaman guys. Di sini adem banget. Untuk ke Pulau Angso Duo ini tidak membutuhkan banyak biaya juga guys. Ayo yang mau liburan ke sini.
apa? Yang punya Katik Sangko. Siapa Katik Sangko? Assalamualaikum lekobor. Tuh guys. Assalamualaikum lekobor. Katik Sangko. Jelas tuh. Assalamualaikum lekobor. Ini kuburan 4,5 panjangnya. Assalamualaikum lekobor. Nomor orang sih? Surang. Katik Sangko katanya. Pak. Buka sana. Alhamdulillah. Kak, kurang situ lagi. Sepi, wih, pulaunya sepi. Yapseo. Kamsahamnida. Hai, woi. Tumben kari yang ayah lawi kan tak senang minum. Soalnya kan Deh, kacamata lah tuh. Kacamata lahnya. Ya, kita muter guys, muter pulau. Kadang. Oh, mantap. Iya. Capek lah situ bagus. Cakep, bye-bye. Welcome to Underwater.
deh kau mah. Iya, kirim ya. Pakaian spesifiknya aja nanti. Naik kini langka. Hai, what's up guys? Main di Pulau Angsa 2 guys. Ayo guys. Mari mari. Hai guys, jangan lupa ditonton semua video yang ada di channel kita ini guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys di bawah. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Ini banyak ikan guys. Halo guys. Kita panas-panas. Kita di Angsa 2. Ikuti selamat guys. Nah, sekarang. Guys, ada yang mancing ikan guys. Guys, ada yang mancing ikan guys. Kamu nanya berkorban. Iku banyak ikan ah. Banyak ikan guys. Aduh, ikan cupang. Nenek punya botol dong. Untuk mana bisa botol? Hai. Jangan lupa Jangan lupa mencintaiku. Ikan itu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sari Gustina dan Anita Surahman. Dadah. Ini sedang jatuh cinta. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe guys. Kapan-kapan kita main bareng lah. Yuk, komen di bawah siapa yang mau ikut. Dadah. Tinggalin WA juga boleh. Weed every day. Oh, Nutrisari 1, Fanta susu 1, Fanta susu 2. Teh pucuk cuma siapa? Oh, mie rebusnya 4. Makasih Kak. Mari minum. Angkat gelasmu kawan.
lurus ke depan. Sinangkek lo pernah. Tidak lihat kiri kanan. Begitulah mencapai mimpi. Kalian pernah ke Sinangkek, Kak? Adik, gitu banget di jalannya di. Oh my god. Pasti nggak tahu Sinangkek itu di mana. Di sana. Wow. Makanannya datang. Jam berapa pulang aku, Kak? Latih bawa kapal, Kak? Alun sama saya, Kak. Oh, sama. Sama aja, Kak. Iya. Kak. Pangan di pulau di tangan. Udah hitam. Emang udah hitam dari dulu sih. Nah, sekarang hari mau hujan, guys. Oh my god, buram. Baca doa dulu dong, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa makan. Allahumma barik lana firman razak. Astagfirullahaladzim, jangan dicontoh, guys. Adegan dewasa. Kan ada TikTok emang. Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sini panas, sini hujan. Omo-omo meninggal.